Naimbag nga panagdangdang nga kakabsat, sakbay nga rod iti drama, intay man i-shout out ni Austin Taguba kani Butirog Turoge. Salamat kakabsat tingkay panang subsubaybay, karagi tinaduma-duma a drama mi. Pinapalabas, saan na mailiwliwag ni Dolores ti sakit tinakem na itinapasamak kini Rodora. Binantayan ni Edmar ididamo, ngam idikimalman tirik na ti balasang. Nagpakadamatlaeng ti baro, tagsublin iti trabaho na. Ninanalumen ti simukat anangan andingay kenkwana. Iti simbahan ti ili, napan ni Edmar iti likod. Iti disso a kinuna ni Rodora, apakalaglagi panda kenkwana, inton daytoy ket awanhen. Ket dita, saanen analapdan ni Edmar tinagsangit. Ngam naklaat, idi adda nangeg na anangawag itinagan na ni Rodora. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Rodora! At tulakit man, saan ka panawan? Rodora? Uwan, siya. Rodora. Ay ayaten ka unay-unay, Rodora. Ay ayatan ka man, Edmar. Hay! Bruha! Rumwar ka dito! Agsinubok ta! Oray may sakangal alya! Paula! Paula? Sino ka, ha? May lasin ka. Dolores? Amay akas tatilangan, Paula. Kuso-kuso day tabuok mo. Sakat kapit-pitak day takawis mo. Nabartek ka manen, Paula. Iso ano sa dinuladitan ti pagtugtugawam. Iso akapit-pitak tabadom. Kumusta, Dolores? Nagpakita ka di man kan katigaya mo at Diablo? At gaya mo at Diablo ni Rodora. Ang pada kayo a peste itibiyag ko. Umaykan, Paula. Ituludakan ijibalayo. Nabartek ka. Nan! Bibiyang yung kanya! Abay, wanda! Agtsaa ka pa'y, Dolores. Agyaman at nana. Apay akas dyan ni Paula ang nasabat ta. Nanalumin. Sigo din nakasjay na. Saan akabaulan dagiti dadakkel na abagbagaan. Agparikot dan kenkwana. Ngem di mat agnakem. Iti na minsan, kinasaritak ni Paula. Dinamag ko no apay akan ayon ng agbartek. Kat kunana atap no malipatan na ni Rodora. Tagpakpakita ka no kenkwana. Iso ako nakmaet, nga amangan no adabasol na. Iso arumbeng nga agpakawan. Agpakawan? Kinapudno na nakita na gayam idi nga ululoden da Charlie ni Rodora. Kat agturong da ije bantay. Anya? Nakita kano ni Rodora ni Paula. Iso ang nagpatulong da ito'y. Ngam saan nga inkan kano ni Paula. Binaybayan na ida. Saan na atinulungan? Idin to agpakpakaasi idi ni Rodora at tulungan na. Anya? Wan, at dagayam amo ni Paula, iti panagpukaw idi ni Rodora. Ti awanan bain a Paula? Dakas at talaga ti ugali na. Payman? Nene, timakder kamutan. Sa pulat ni Paula. Pagikarwag. Agkalma ka laang, Dolores. Bayamon. Dakas at talaga ni Paula. No tinulungan na kumaidi ni Rodora. Di si bibiyag kumapay nga aging gaita. Wan, pudno da ita.
Ngam di mo ka di nakita tila nga itay ni Paula. Amom ka di akanayon akasjay na. Kanayon ang mabardag. Iso ang nagdakkel ti immersan na. Anya? Usiganan ti konsensya na. Wan, iso abay amon. Nakarit ni Paula. Kat dinalatta kayat ti agkid daw iti pamakawan kan ni Rodora. Iso ako na nga agpakpakita ni Rodora kan kuana. Nana, Kat gaputa tangsit ni Paula. Saan na akayat adumngag iti balakad ko? Iso ang makamon amang risot iti parikot na. Nana, Ibagbagak ti aramiden na. Naglaka. Mapanagpakawan kan ni Rodora. Day talaang. Ngam di na kayat. Awan kanu basol na. talaga atang sit ni Paula. Awanan asi. Katrumbang lang nga usigan ti konsensya na. Edmar, adang kagaya man. Wen hepe. Napanak pa yung amin di simbaan. Kumusta ni Dolores? Aglidlid ay apinanawa kay Jeporok. Ngam sa nabale. Tadadaan ti Lomen ang mga sikaso ken kuana. Edmar, adda babae iti banda. Kadom ka di? Nakatalikod. At idog ti buok na. Ha? Kasla. Nakitam gayam hepe. Edmar, katwam ni Rodora. Wen hepe. Tsaka mati sawa, Edmar. Nasingpet ni Rodora. Awan tinas ka na pagbutngan niyo. Wen na pagdanagan niyo. Wan met kiti nga. Nakaisa kumikita dito, Edmar. Nagpakitan kada kayo itinaminsan hepe. Wan, kat napintas. Ngam. Sayang. Sayang Di lang. yun baliksan hepe. Ang mga nuad na makangag. Kat ibagada abalatang agpadpada. Tasan ka di abalatan iti kastoy ang makitkita ta, Edmar. Anya? Mortayo. Talaga masigurada ko dito Iselda. Kaya't konti rumuar. Ang saan tamat amakarwar, boss? Nakakandado ti reha sa ruangan. Sarpang. Ha, Mortayo. At taring panag. Angam. Awan makitak at tao. Ha? Mortayo. Kita ang no sino. Kwa? Awan matan. Terehas, magungungon, boss. Angam, awan matitaw dito. Sino nga rin ti mangigunggungon iti day tarehas? Alalya! No sino nga man. Sardingan na kami. At pakita ka. Aduya? Rodora! Umasidig ka dito, Romel. Boss Charlie. Masahinak. Wen, boss. Kastoy, boss. Wen, kasta. Talaga na lang kang agmasahe. Anay! Di mo ipiksa! Anay ko, just ka. Boss. Sapay naglamis na kita imam nga agdisro iti bukot ko. Pagpungpungtutan na ka di, ha? Alalya! Alalya! Saan? Ay! Charlie! Hindi mapaspasamakkan ka. Apayan! Ni... Just ka Sige. Ituloy ko timang masaikan ka, boss. Saanan? Diyak kayatan. Ni Rodora iti mang mas masahe kanya. Awanan, Mortayo.
Binaybayan na tayo dagiti kakadwa tayo, ijay syudad. Boss, Saan nga tangag si daw, tawan tayo namang sabat iti kwarta, nga isabat na kada tayo. panagkunakit, namuantan tinapasamak kada tayo, boss. Awanan ti bibiyang da kada tayo. Dagiti Diyas kaya tao. Bukudan dan ti bingay, boss. Makarwar tayo nila dito eh. Agikar daman. Sa bagay, adayo tayong aminan, boss. Simina tayo mat ngaminan. Isungawan bibiyang dan kada tayo. Isungawan ti makatulong kada tayo, itikaso tayo. Basol amin na ito'y Nedmar. Traidor! Apay at dinaksardengan ni Rodora. Apay nga ginga ita. Kit agpakpakita pa'y lakanyak. Anya ti kayat na mapasamak. Boss, Ada kundi ti pagbalodan. Ngam dinaklat ta sardengan ti Diablo. si kangamiin tinakaygapan ti pan nakatay na, boss. Ikarkarok lang arudan. Dinakpaila sardengan. Boss, Anya ti kayat na mapasamak. amangan no, kaya't na mabagtit kan, boss. Anyo? Boss, tinong panak mutan. Anya mapagtit asasawam. Matadalan ti ulok no kastay! Oh, Rodora. Adda kagayam dito yung sirok ti dakila kayo. When or-orayon ka. Saan ka kadi natagtagan nga agor-oray? Saan, Edmar? Di nagpakadanagan. Or-orayon ka latta. Anya nga tanong mapantay di uneg. Tayjay kan nga agtugtugaw. Saanan? Kababain mat ka ni Hepe. Sang kakita nak ngamin itay. Agsitsid daw la dayjay. Madlaw ko. Ngam man nakawat ni Hepe. Sige. Umayak nga rod iti opisina yo. Tayjayak nga agtugtugaw. Nasaysayat pa'y. Amala, umuneg ta nga roden. Pepe, mabalintek kit daw iti pabor. Wala, Rodora. Anya dayta? Numabalin. Diyak kumakayat ang makarwardag iti kriminal. Nang runa ni Charlie. Talaga saanan na makarwar ni Charlie. Aging ka palbiag na nga ikaro na ti basol na. Agyaman na, Hepe. Hepe? Mano titawan mo? Loko ka, Rodora. Apay adamagam dayta. Nataar ka ngamin, Hepe. Swerte, ti asawang. Natara gaya. Juan, Hepe. SB1 Martinez. Apay ni Hepe. Agkat katawang agmaymaysa. Ayan na. Ni Rodora ti kasarsarita na. Dayjay man ni. Oh. Kitaan nyo. Agsensenyas pa yung agsasaw. Kaslad na kasarasarita na. Agsasaong agmaymaysa. Bayamon, sir. Di mo nitaltalag. Mabagbagtit samot na ni Hepe. Pepe, adda nakadlawkan kang agsasaong agmaymaysa. Kano? Apay. Magdita kung agsasaong agmaymaysa. Itay kasarsaritam ni Rodora, Hepe. Anya ko ma? Bayaman, no anya ti bagada kanya, SB1 Martinez. Awan bibiyang ko. Nagmayat to pa yung kasarsarita ni Rodora. Among, nakuna na kanya ka, natarak ka no. Anya? Kaya't nagasat ka no, ti maasawak. Iso maragsa ka nakitiday tangay bagana. Hepe, Iso bayam lang no anya ti bagada kanya. Tinapatag. Sa nakabala. pasensya kayon, Hepe, ha? Uray ta kayo, nairamanen.
Awan na nyaman na SP Juan Martinez. Nga mamom napintas ni Rodora. Bagay kayo. Agyaman na kepe. Iso nga roda kayat ko nga ikalaysa. Anyat ko na, Edmar. Kayat ko nga ikalaysa, hepe. Matuloy ang tiplano mi idi nga kalaysa. Anya? Well, kat may isa kayo nga sponsor. Matuloy nga ta, tinakuna ni Edmar akalaysada kini Rodora. Shoutout manan kay Gagayem. Austin Taguba, Kenny Diuliwana Butirog dinggen, Turugi, tilimalangin na paset, Panang tinubela tayo na Kakarapay, pauluan. Karagiti na dumaduma at ramami. Rodora!